kuphakanyiswe lenzaba. Lenzaba yale thempeli lika Jehova iphakeme. Nakuphakama lenzaba konke lokulaka lenzaba nalokwakhiwe kulenzaba nalokukhonda kuleli thempeli lalenzaba nayiphakama lenzaba iba established bese konke lokulangekhathi collectively noma ngabe kwatalelwe emabhadini kona kodwa ngoba kukulenzaba noma ngabe kude inhlanhla kodwa ngoba kukulenzaba noma ngabe kude lokuhla lokuthiwa kuyaphuma kodwa ngoba kukulenzaba lesibusiso asisiso sakho lesibusiso asikaqondzani nomuntu sibusiso lesiqhamuka kulenzaba.